Imana ije gukubura umuhanuzi wakoreye mu muhamagaro utari uwe Imana irakubuye umushumba washumbye mu mwanya utari umushumba wari intama wazirindagije Imana ije gukubura Imana ije gukubura ihereye ruhande umukirisitu wagenze nabi Imana ije gukubura kubakuramo amakoti ije kubakuramo amakoti mwambaye atari Imana yabambitse ije kuyabakuramo nimushake mukizwe mwari inkoko z'intama muzishira hasi ariko Imana yo mwijuru iraje izo nkoko ije kuzibarutsa mwaziririye mu buryo butari bwo iyi nkoni Imana yinyeretse ifite uburakari Imana iri kurizwa namwe yabahamagaye muri habi mukenyezaga amapantaro ibirere mukabwira Imana ngo Mana nudufasha ukatugira neza tuzagukorera aho kuyikorera muri kuyitura ubusambanyi muri kuyitura kugambana Imana iraje ije kubitira mu cico nta mikino ifite ayo mafiyeri mwazanye mu by'Imana ubwo bujya mu bwo busitari ngo yazije guheha nababwiye yuko Imana ije guheha iraje ije guheha Imana ije guheha mbwire nura mu pasteur wambe si pasteur bwamuvuyeho kiracyo n'ingisambo mvuge mubwire yuko natihana ngakizwe Imana y'ubwayiraje iriyiziye irandije kuyigabanya natihana areke no guhagurukira abantu ahuko afata umwanya asenga yongera asubire mu muhamagaro nk'uwa kera kubera yuko nadasubira mu muhamagaro nk'uwa kera Imana irajije guhura nawe abantu bose yabahagurukiye yabashize hasi umva Imana iraje ije gukubitira mu cico iconze cyo ni mudasubira mu murongo ngo mukizwe njyewe ndasuhuza aba bantu bari muri Amerika no muri Canada na Australia batanze amafaranga yabo ntibabasengera ariko ico nshimira Imana nuko Imana ije kubahanagura amarira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti tubifurije amahoro y'Imana isumba byose reka dusuze abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda tubifurize amahoro y'Imana twebwe twaramutse amahoro mwebwe mwaramutse mute majyepfo majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba turabashuje tubifurije amahoro y'Imana twebwe twaramutse neza ariko kandi nizire ko namwe mwaramutse neza inshuti zacu zakadosoka twibutse ko ntabwo arahonye twamuka n'ipaka tukagera hirya muri Afrika abo muri Afrika duhuje amasaha namwe tuzi neza ko mwaramutse amahoro kandi Uwiteka Imana akomeje kubarinda tukambuka tukagira Burayi hari aho bwije ubu ngubu ari mu gicuku cy'ijoro ariko abo nabo tubashuje mu izina rya Yesu Kristo mugira amahoro mu ijoro cyangwa se mu kanya kari buze bukeye nabwo tubifurije amahoro y'Imana njye muri kumva Theoneste nirenganya inshuti yanyu akadasohoka tubifurije kugubwa neza mu mwami mugome muri Yesu muramaje kandi Uwiteka Imana ari kumwe namwe nimuhumure twigute tugere i Burayi dukomeze ni muri Amerika nabo tubifurije amahoro y'Imana hari inshuti zacu nyinshi cyane kandi tuzi neza yuko mudukurikirana isako yindi amahoro y'Imana abari namwe dukomeze mu Israeli ari inshuti zacu dukomeze ndetse hirya no hino mwese mu nshuti zacu dukurikira tubifurije amahoro y'Imana mugubwa neza muri Kristo Yesu Imana rero iguha umugisha kandi tubuze gukora share ku nshuti zanyu kugira ngo dufashe kwamamaza ivuga butumwa bwiza rya Yesu yaravuze ngo ubutumwa bwiza nimura kuri isi yose nibwo imperuka izahera ko ikaba fatanya natwe kwamamaza ivuga butumwa rya Yesu muri aka kanya kandi Uwiteka Imana azajya aguha umugisha uko icyo uzajya ukora cyose Imana izajya iguha umugisha comment andika biremewe kandi na voice kuri WhatsApp nabwo watwohereza tukamenya amakuru yawe tugasengerana kuko nicyo kintu kidukwiriye muri iki gihe Imana iguha umugisha rero amen turi kumwe n'inshuti yacu cyangwa se n'umukunzi ukunda abera aho bari hose mu mpande z'isi n'ubwa mbere ageze kuri Shalom TV
ndetse arakeye mbona ko afite inkoni ndende. Reka tumuha akanya abibwire kugira ngo dutangire ikiganiro, mwumvishe impumeko ye. Karibwira guteza amatwi muri kano kanya. Ndabasubukije mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nabane namwe. Amazina yanjye y'ababyeyi ni Mpahonimana Claudine, irizwi Nestor, umukobwa w'ishyamba, umukobwa ukunda gusenga, wibera mu ishyamba ari gusenga Imana. Umukobwa w'ishyamba, reka afite inkoni, afite ikote, bivuze ko iyo dusomye amateka ya Dawidi yiberga mu ishyamba, ngo agafite ikote n'inkoni aragiye umukumbi. Reka tumubaze iryo shyamba niwe waryijyanyemo cyangwa n'Imana ikujyanyemo? Iryo shyamba natangiye gusenga Imana mfite imyaka 7. Ubwo rero muri uru rugendo dufite abo twakuriye ku birenge byabo. Nakunze gusengana na ba Semajeri na ba Nyirapasika. Nuriya aca bugufi wacitse amaboko, nawe twarabanye mu buryo bwo gusenga Imana. Ibintu byo gusenga hari aho byavuye, hari abo nakuriye ku birenge byabo banyigishije gusenga Imana, mbikuriramo ndazamuka. Imana igumugisha. Atubwiye ngo yakuriye cyangwa se yasenganye na ba Semajeri, asenganye na baca bugufi, asengana na ba Nyirapasika. Bivuze ngo hari umurimbyi yavuze ngo twigiye ku birenge by'abatubanjirije, ngo ntabwo ari ibyo twihimbiye ubwacu. Aravuga ngo sinzaduka, ahubwo nibyo twigiye ku birenge by'abatubanjirije. Bivuze ngo yigiye ku birenge by'abatubanjirije, kandi abo ni abagabo b'inkorokoro bageze imbere mu by'Imana, yaba ubuhanuzi bwabo, yaba ijambo ry'Imana. Ni abantu bafite ijambo kandi byumvikana. Muri uko gusengana kwabo, muri uko kubana nabo kwabo, usibye gusenga, ni ikindi kihe waba warabigiyeho? Ikindi kiri naba narabigiyeho ni uguca bugufi. Ntabwo bigeze birengagiza abantu b'Imana. Umuntu wabaganaga ashaka gusenga, ashaka kubohoka, yaragendaga agasenga Imana. Aho bageze ubu ngubu rero ntabwo nongeye guhura nabo, namaze kumenya gusenga nanjye nkajya ndijana. Imana igumugisha. Muri iki gihe ni igihe ubutayu cyangwa se ibyo bihuru babihagaritse, baravuga ati nta muntu twemereye mu butayu, nta muntu twemereye mu buvumo, bashyiraho n'ibyapa. Ubu tuvugana uvuze ko ukunda kuba mu ishyamba, ukunda gusenga. Mwebwe ibyo guhagarika ubutayu n'ubuvumo aho iwanyu ntabwo byagezeyo? Byarahageze, ariko bitavuze yuko utareba nk'ahantu wihengeka ukagenda ukinginga Imana wenyine. Ntabwo bibujijwe. Ushobora kugenda mu ishyamba ukavuga ngo ugiye gutashya, batazi ko ugiye kwisengera Imana. Bivuze ngo ni ibanga ryawe gusenga ubutayu uri wenyine. None tugaruke abantu bikoze ari nk'abantu nka 20 bakavuga bati rwose turashaka ko tujyana gusenga mu butayu, wabyifata mute? Icyo nabafasha ni ugusengana kuri telefoni, bakamuhamagara tugahuza imirongo tugasengana. Ibyo kuvuga ngo ndabashorora mbajyane mu ishyamba kandi perezida yaravuze ngo ubutayu burahagaritswe, ntabwo naba ngiye kumusuzugura kandi ari umubyeyi. Ubundi perezida kugira ngo ahagarike ubutayu n'insengero ngo azifunge, ni akajagari yacire. Kuko abahanuzi n'abapasiteri bari batangiye kuzana akajagari mu bantu. Mbese mu nzu y'Imana hari hameze nk'harimo akavuyo. Perezida rero nawe mushimira, ni umubyeyi. Imana yo mu ijuru umugisha, yaciye akajagari afite iyerekwa ahubwo. Imana ishimwe. Turabona ufite inkoni rwose, kandi inkoni ndende. Iyo nkoni niyo gukora iki? Iyi nkoni nari ndi gusenga Imana, hari nka saa 8 za nijoro ndi gusenga ndi mu ishyamba. Imana irangije irambwira inyereka amayerekwa. Nyereka iyerekwa ndi gusenga. Irambwira ngo hari abapasiteri, hari abahanuzi, hari abashumba bagomeye Imana ije kubonana na binyereka inkoni ndende. Inkoni buriya yansanze mu ishyamba. Irambwira ngo ije gukubita, kuri kuyintunga, ije gukubitira mu cito. Ubura ntabwo ndayigukubita kuko n'Imana yari impaye ndi gusenga. Irambwira ngo ije kugabanya akavuyo k'abapasitoro. Ziriya nda zabo, ziriya nkuko bariye, bagiye kuziruka igihe kigiye kugira baruke ziriya nkuko bariye. Kuko bakoreye mu muhamagaro utari uwabo. Hari abantu Imana yahamagaye bashaka kugira ngo basenge, bakora ivugabutumwa, barangije bakorera mu murongo utari uwabo, bakorera mu murongo Imana itabahamagayemo. Imana irangije irambwira ngo iraje ziriya nda zabije kuzigabanya.
reka tuganire birashoboka uwo ni ubutumwa cyangwa se na musogonge ko mu kanya uraduha amakuru nyirizina. Inshuti y'Imana, reka tukubaze, ufite ababyeyi bombi? ababyeyi ndabafite, ariko mama wanjye ntabwo yagize amahirwe yo kubana n'umugabo we, mbana n'umukecuru, ntabwo papa twagize amahirwe yo kubana. Ubana n'umukecuru, uvuka mu bana bangahe? Navutse njyenyine. Wavutse wenyine? Uri ikinege mu yandi magambo? Uzi ko Imana yakuvuzeho ibikomeye? Iyo dusomye amateka y'abana b'ibinege, Imana yagendaga ibakoresha iby'ubutwari, kandi akenshi bavukaga Imana yarabavuzeho. Bivuze ngo ubutumwa bwawe burakaze, ubu ushaka bwitondere. Ngewe ndibitaye ubundi mu yandi magambo, mbese ibi bintu by'Imana, ibintu by'Imana abapasitoro bashatse kuzana mu busitari, bashatse kuzana mu bujyamo, kandi mu by'Imana nta busitari bubamo, nta busitari bubamo. Ahubwo inama ndi kubwira abantu muri no minsi, bapasiteri, abahanuzi, basubire ku gicaniro, basubire ku karago, basenge, bongere basengere mu mwanya umwe, bongere basengere mu murongo umwe, bongere basubire ku muhamagara Imana yabahamagayemo kera. Imana irangije irambwira ngo mbese bacambara bagifite ipantaro imwe, batari guhinduranya, k'ibyo byose batabyikoraga. Nimba atari ibanga ubwo butumwa cyangwa se iyo message Imana yaguhaye kugeza ku bashumba cyangwa se ku bapasiteri, uyimanye igihe kingana iki? Ari gushira nk'ukwezi. Ukwezi Imana iguhaye? Umaje kwitambutsa ahantu hangana iki? Ni bangahe yamaje kwihana? Ni bangahe yamaje guhinduka bitewe n'inkoni y'Imana igiye kubanyuramo? Kubera ko twebwe rero mu shamba ntabwo tuzwi, ntabwo umushamba tuzi, ntabwo twagize amahirwe yo kubonana n'abantu wenda ngo tube twababwira ngo dushaka gutanga ubutumwa, ariko igihe kirageze cyo kubutanga, reka tubivuge kuko Imana yabitubwiye. Urakoze cyane, Imana igumugisha, kandi Imana iguhezagire, iguhe imbaraga zo kubasha kuvuga ubutumwa bwiza. Reka tugaruke, iyo uganiriye n'abakubanjije muri uwo murimo, ni izihe mpuguro baguha bamaze kumva message Imana ari kuguha muri iki gihe? Impuguro bambwira yuko ngomba kuvuga Imana ivuze, itavuga ngo aceceke, kandi koko niko bimeze. Abantu bari kuza kuri izi nkoranyambaga, barangiza bakavuga ibyo Imana itababwiye. Abo nabo rero Imana ije guhura nabo. Nk'abantu batambutsa message Imana itabahaye, uko umuntu avuga ngo Imana ngiye gutya na gutya, kandi Imana itamutumye, mwene uwo nguwo ni iyihe nama wamugira? Uwo nawe rero inkoni y'Imana iraje, niyitegereze iyi nkoni. Imana iraje ije gukubitira mu cicu, uko byagenda kose. Imana iraje, umuntu wese wakoreye mu muhamagaro utari uwe, wavuze ngo Imana iravuze itavuze, nawe Imana iraje ije gukubita itababarira. Tugaruke ku buhamya cyangwa se ku butumwa utanga wowe ubwawe uri mu mwuka cyangwa se uri mu mbaraga z'Imana. Ni ikihe kimenyetso kigaragara ko wowe utumwe nayo? Ngewe ikimenyetso kigaragara yuko natumwe nayo, yaransanze iransurira, ambwira ngo umwana wanjye uzagende ubitambutse, ngize amahirwe mbonye yo kubivugira, mu kanya ndisubirira iwacu Musanze. Urisubiranye? Reka tugaruke tukubaza akabazo gato k'amatsiko, mu bigendanye naho usengera, ntabwo ndimo kuhavuga, ariko se ni uwuhe murimo ukora mu itorero? Ngende umunyamasengesho usanzwe, umukirisitu usanzwe, nta murimo mfite mu itorero. Mama nkubajije, mbonye ufite igitabo cy'indirimbo, ngira ngo byibuza urimbone muri korali cyangwa se handi, tubwire. Ndi umukirisitu usanzwe, umunyamasengesho, Imana ishoboshe byose ndabikora mu rusengero, nta kibazo. Imana ishimwe. Reka dusenga Imana. Bibutse abakunzi badukurikira ko mbere yo kumva ubutumwa cyangwa kwakira message mushyitsi aba yatuzaniye, tubanza ikiganiro gitoya cyane kugira ngo nawe yiyumvemo ikaze, kandi nzi neza yuko nge namukunze, ariko kandi namwe nizere ko mwamukunze. Urukundo mumukunda tuzara muri komenti, muzagenda mubyandika, muduha amakuru, muduha message y'ukuntu mwakiriye ubu butumwa cyangwa se mwakiriye imvugo y'Imana yaciye mu mukozi w'Imana. Reka tumusabe asenga Imana, noneho tumuhe gahunda cyangwa se tumuhe uburenganzira yisanzure ahangane kuri Shalom TV. Urahagera ukisanzura ukavuga iby'Imana yagutumye, natwe ubwacu icyo dushinzwe ni ukubigeza kuri ba nyirabyo
mu buryo bwa public. Kariho Imana igumuja. Senga Imana ukomeze n'izindi gahunda. Mana yacu, Mana turagushimye, tugushimye kuri umurengezi uri umutabazi, aho wageze biremera, aho waserutse biremera, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndaguhora ku ngoma Imana, nsengeye iyi televiziyo uyizamure mu ntera, umwagurire imbago nk'uko wazaguriye Yabesi, izina ryawe nirishimwe. Nsengeye abadukurikiye ndaguhora ku ngoma Imana, kugira ngo ubiteho bagirire neza. Hari abafite ibibazo bitandukanye, ibyo bibazo ushiraho iherezo, nzi neza yuko ushoboye byose. Icyo twanze ni agasuzuguro ka Satani mu izina rya Yesu. Imyuka mibi turayirukanye mu izina rya Yesu. Turahamagara imbaraga z'Imana, turahamagara gukora kw'Imana kugaragare muri uyu mwanya. Urakoze nyaguhora ku ngoma Imana kuje kubana natwe ku bwa Yesu. Amen. Reka turirimba uyu muririmbyi wa 90 mu gakiza uvuga ngo Imana y'ukuri ikomeza kunyobora. Mana y'ukuri komeza kunyobora, urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Ibyiza mbona nibikwizera Umwami Yesu, no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye. Nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza, amesha no kwinjira vuba mu mahoro ye. Urugendo mfite n'urwo kujya mu ijuru, Umukiza ntiyari nanjye nkwiye kujyayo, kandi umunsi nzaba ngeze nzamuhimbazanye ibyishimo, nzanezezwa n'ukwa riwe wanguza amahuso. Muri iyi si huzuye umuruho n'amahane, icyo nkeneye cyose simera ko nkibona, ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona Umucunguzi, niringiye kuzabona ingororano yanjye. Sinzabona y'abanzi banjye ukundi, nta n'icyo nzahabura mu ijuru ry'amahoro. Nzashima Imana mvuze impundu, ni haleluya haleluya. Nzarambura amaboko mpimbaza Umwami Yesu. Haleluya. Amen. Ngo mu ijuru ngo sinzabona y'abanzi banjye ukundi, ngo nta n'icyo nzahabura mu ijuru ry'amahoro. Mbwira abantu muri no minsi, mbwira abakozi b'Imana, mbwira abahanuzi, mbwira abapasiteri bari gukorera mu mwanya utari uwabo, yuko Imana yo mu ijuru ije gukubura. Imana ije gukubura, ije gukubura. Umuhanuzi wakoreye mu muhamagaro utari uwe, Imana irakubuye. Umushumba washumbye mu mwanya utari uw'umushumba wari intama wazirindagije, Imana ije gukubura. Imana ije gukubura, ije gukubura ihereye iruhande. Umukirisitu wagenze nabi, Imana ije gukubura. Imana ije gukubura, ije gukubura. Imana irakubuye. Imana yarambwiye ngo ije guheha, ije guheha, ije guheha, ije guheha.
yarambwiye ngo yarababwiye banga kumva, yarababuriye banga kumva, irangije irambwira ngo iraje ziriya Imana ije gutobora inda zabo. Mbwira n'abanyamakuru bari kuri izi nkoranyambaga bagiye barakoresha ibisambo bazi ko ari ibisambo. Imana yo mu ijuru nayo iraje amacano, hari televiziyo Imana ije gufunga, hari televiziyo Imana ije gufunga. Nta mupasiteri nta mushumba buno utagira cano, hari amacano Imana ije guhagarika, hari amacano Imana ije guhagarika kubera yuko bayakoresheje mu buryo utari uwabo, bagiye barakoresha imihamagaro atari iyabo. Imana yo mu ijuru iraje. Uzi ko wese afite cana itaravuzweho n'Imana, Imana ije kuyihagarika, Imana ije kuzihagarika mugaragu w'Imana. Imana ije guhagarika amacano y'abantu bakiriye abahanuzi batari mu ijambo ry'Imana cyangwa se batari mu kuri. Nico bivuze. Mari tugire neza. Bakunzi bacu cyangwa se abadusaba amatwi, iyi ni message Imana yamuhaye ngo ije guhagarika amacano cyangwa se ije gukubura amacano atari gukora ibigendanye n'iby'Imana ishaka. Reka tubaze uyu muhanuzi cyangwa se uyu mukozi w'Imana igutuma ku macano ni gute? Iyo twakiriye abantu mu buryo butandukanye, niba buri muntu wese aza tubwira ngo natumwe n'Imana, twebwe tumuha ikaze nk'umuntu watumwe n'Imana. Nta kuntu Imana yaba yarakubwiye twajya tumenya umuntu watumwe n'Imana cyangwa utatumwe n'Imana kugira ngo tubashe kugira tubyikoramo. Arega bisaba kwitonda kubera yuko haracariho ibihumbi 7 bitari byapfuka birabayari. Mu butayu baracariyo, mu shamba baracariyo. Mu shamba baracariyo bagifite ubutumwa bw'Imana. Imana ababwiye babuze aho babuvugira. Imana tugire neza. Umukozi w'Imana, Imana imumugisha, kandi ndabizi neza ko iyo turebye muri iki gihe hari abantu bitwa abahanuzi, hari abantu bitwa ngo nabakoreshwa n'Imana cyangwa se nabavugishwa n'Imana, ariko wareba imikorere yabo, wareba imivugire yabo ugasanga itandukanye n'ik'Imana cyangwa se n'ubutumwa Imana ishaka kugeza ku bantu. Wowe watuvuga uti Imana yanumye kubashumba, ije kubura abashumba, ije gukubita abashumba. None reka tukubaza akabazo k'amatsiko. Kuki utagiye ngo wake uburenganzira hejuru muri abo bashumba kugira ngo abe rutambutsa message y'abashumba ukaza kuyicisha ku mbuga nkoranyambaga? Ntabwo baduhereza umwanya. Ntabwo baduhereza umwanya kubera yuko twebwe ntabwo tuzwi. Iyo uri mvushamba ubuhishwe. Igihe kigiye kugera Imana iduhishure rero. Ntabwo baduha umwanya, baduhaye umwanya twababwira. Ngababwira. Bivuze ngo murakora ariko kandi muzi neza yuko message mutambutse igera kuri ba nyirayo, ariko kandi kubisangira bitakunda. Ntabwo byashoboka. Ntabwo byashoboka. Bibaye byashoboka twamwegera tukamubwira kubera yuko Imana iba yadutumye. Imana yavuze ibivuze, ikibi ni ukuyibeshera. Hari n'abantu benshi cyane bafite amarira. Hari abadesipora bari hanze bari kurizwa n'abahanuzi bagiye barabahamagara ngo babasengera bakaha amafaranga, barangije ntibaje bakayari. Abo bahanuzi bakiye amafaranga y'abadesipora bakayajya ntibajye gusenga. Imana ije gutobora inda zabo. Twabonye ufite inkoni nziza cyane, kandi tubona inkoni ni inkoni imaze igihe kirekire imeze nkaho yateguriwe uyu murimo, ariko kandi watubwiye ngo iyi message imanye ukwezi kumwe Imana iguhaye. Dusobanurire iyi nkoni ko tubona imaze igihe, hari ahandi hantu wigeze kuyikoresha atari mu hanuzi Imana iguhaye? Iyi nkoni rero yaje mu buryo kugira ngo Imana yereka abashumba n'abahanuzi bari gukora mu buryo Imana itabahamagayemo, bari kugira ibyo Imana itabageneye, yuko Imana ije gutobora inda zabo.
bivuze ngo mbese n'uvuga ngo Imana yateguye iyi nkoni izi neza kuzayikoresha muri iki gihe cya none cyane rwose. abashumba aho bari basubire ku karago, basubire ku gicaniro, bongera basubira mu mazi menshi cyane babatizwe, kubera yuko amavuta y'ubushumba yabavuyeho. Hari n'abahanuzi bitwa ngo barakomeye, benshi bitwa ngo barakomeye atari abahanuzi, atari impano z'Imana, uko bari gukoresha amavuta y'amahanjuzi. Ayo mavuta twebwe rero ntabwo ariyo dufite, amavuta dufite ni Imana yayaduhaye, ntabwo twagiye guhanjura. Imana ishimwe, ni Imana yabahaye aya mavuta, ntago mwagiye guhanjura. Ariko kandi reka tugaruke, hari abantu ubona muri iki gihe abapaseri, abashumba, hari abari gufungwa bitewe nuko bakoze amanyanga cyangwa se bakoze iby'Imana idashaka, barahari bari muri gereza. Imana yari yazije guheha, nababwiye yuko Imana ije guheha, irajije guheha, ije guheha Imana ije guheha. Mbwire nura mu pasiteri, wambe si pasiteri, upasiteri bwamuvuyeho kiracyo n'ingisambo, mubwire yuko natihana ngakizwe, Imana y'ubwayo iraje iriyiziye, irandije kuyigabanya. Natihana areke no guhagurukira abantu, ahubwo afata umwanya asenga, yongera asubire mu muhamagaro nk'uwa kera, kubera yuko nadasubira mu muhamagaro nk'uwa kera, Imana irajije guhura nawe. Abantu bose yabahagurukiye, yabashize hasi, umva Imana iraje ije gukubitira mu cico. Iconze cyo ni mudasubira mu murongo ngo mukizwe. Imana iraje ije guhura namwe. Imana ije guhura n'abakozi b'Imana babyitirira, cyangwa se reka tuvuge ngo hari ibimenyetso bigaragara ko Imana ije. Hari amakuru tugiye twakira, hari ibyo tubona bitandukanye. Duha ikimenyetso kigaragara ko Imana ije koko, nk'uko uri kubivuga, kugira ngo nubyumva avuga ati ndabizi neza ko hari ikintu Imana avuganye nanjye iciye umukozi w'Imana, muhanuzi, bigaragara ko Imana ije. Ni gute umuntu azisangaho ikimenyetso kimwereka ko nayo Imana imumanukiye? Irajije kubanyuraguramo, mugiye kujya murabona imiryango ya gereza yafunguye, bagiye kwinjira. Imiryango ya gereza irafunguye. Nimushake mugeraho mugarukira, mukizwe neza. Mushake uturago mudushire muri saro z'iwanyu musenge. Nimudashaka uturago ngo musenge, Imana iraje. Mushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa umwambazi akiri bugufi, umunyabyaha areke ibyo yibwira agarukire Uwiteka. Ntabwo amazi ararenga inkombe, iyi ni imburo muhawe. Ariko kandi muri uko kugaruka hari abantu bamajije kwangirika, bakaba barariye amafaranga y'abandi, bakaba barakozwe n'ibyangwa n'Uwiteka Imana. Tuganirize cyane uganirize baguteza amatwi, cyangwa se uganirize abizo message zireba cyane. Ni iyihe nzira bazacamo kugira ngo bagaruke? Ico nabwira abadesipora bari hanze muri Amerika, muri Canada, Australia, ico nababwira mukomere, aho muri mukomere, muhumure, Imana iri kumwe namwe. Amafaranga mwatakaje Imana ije kubahorera, yabonye amarira yanyu. Mwararize Imana irababara. Mwararize Imana irababara, irajije kubahorera, muhumure, mukomere cyane. Mwijuru hari Imana ishobora byose, Imana ije kubahorera. Mwijuru hari Imana ishobora byose, ije kubahorera. Hari umuntu ujya mu mwuka akavuga ati Imana intumye gutya na gutya, yarangiza akajya kayijambo ati kugira ngo ubabarirwe nuko umumagara nkagusengera njyewe, nuko uza ukatura turi kumwe, ukaturira njyewe. Ugasanga message ari gutanga arashaka wa muntu kwaza kumwaturira ubwe, cyangwa se akatura bari kumwe. Ariko kandi wowe ntabwo tubizi nimba umuntu atsinzwe n'urubanza, ni iyihe nzira acamo kugira ngo yihane? Inzira yacamo ngo yihane nuko yakwegera abakozi b'Imana bari mu mwuka w'Imana by'ukuri, agasenga Imana, akaturira imbere y'Imana, agasenga Imana. Imana ni inyembabazi, ni nyurukundo. Imana itanga imbabazi, nta kimana inaniwe. Imana irababarira, tuzi ko neza yuko Imana ibabarira.
dufite abantu cyane cyane Imana yagiye ivugaho ibikomeye, ariko kandi birambwiye ngo inangira umutima w'uwishaka igakiza n'uwishaka. Muri aba bantu batandukiriye cyangwa se bakoze ibyangwa n'Uwiteka, nta bantu Imana yakubwiye byibuze badashobora kubabarirwa n'ubwo bakwihana? barahari benshi cyane. Hari n'insengero Imana yavuzeho yuko izo nsengero ziri gukora mu buryo Imana idashaka, sinzivuze izina, hatagira ukurikirana mu shamba nibereyemo ry'Imusanze. Imana ije kubakuramo amakoti, ije kubakuramo amakoti mwambaye atari Imana yabambitse, ije kuyabakuramo. Nimushake mukizwe, mwari inkoko z'intama muzishira hasi, ariko Imana yo mwijuru iraje izo nkoko ije kuzibarutsa. Mwaziririye mu buryo butari bwo. Iyi nkoni Imana yinyeretse ifite uburakari, Imana iri kurizwa namwe. Yabahamagaye muri habi mukenyezaga amapantaro ibirere, mukabwira Imana ngo Mana nudufashe ukatugira neza tuzagukorera. Aho kuyikorera muri kuyitura ubusambanyi, muri kuyitura kugambana. Imana iraje ije gukubitira mu cico. Nta mikino ifite, ayo mafiyeri mwazanye mu by'Imana ubwo bujya mu bwo busitari ngo ni ubusitari. Imana irajije umva izo modoka muri kugenderamo mwibye, Imana ije kuzitobora. Imana tugiye neza. Iri message ikomeye kandi message itoroshye. Ndabona uyu muhanuzi ateye nka wa Yeremiya, ateye nka bande, ariko kandi uwe uri kumva message y'Imana. Reka tububwire ngo ugarukira aho ngaho, ushaka Imana. Ndabizi neza ko hari ukugaruka Imana ikakwakira, ndabizi neza ko ukuntu wasenga Imana nk'umuntu umenyereye iby'Imana, kandi Imana ibihagurutse. Garukira aho ngaho, Uwiteka Imana aracyafite gahunda yo kugira neza. Niki wavuga tugana ku musozo, ubwira abanyarwanda muri rusange, tutari twajya hirya y'u Rwanda, ahubwo niki wasoza ubwira abanyarwanda muri rusange, cyangwa se abakirisitu bagiye mu ntege nkeya muri iki gihe cya none? Icyo nababwira, ntibakomere mu ijuru hari Imana bicika intege, bicogora mu rugendo. Imana iraje ije gutabara abayo, ngo abayo bamenye kera, abayo bamenye kera kandi yabashyizeho ikimenyetso. Icyo nababwira, ni mukomere, mwegere Imana, musengere mukuri no mu mwuka, musasakarago musenge mwinginga Imana mutarebeye ku bandi, mukorere mu muhamagaro wanyu. Imana iraje, muhumure, ije gutabara abayo. Ntabwo izadutererana, ntabwo izigera itererana intore zitakira amanywa n'ijoro uko byagenda kose. Nimukomere. Imana igumbira ati nimukomere. Hari abantu bo muri iki gihe cy'ifungwa cy'isengero cyangwa se ibyo kugabanya imisengere. Hari abantu basubiye kunywa inzoga, abandi basubira mu busambanyi, ibyo gusenga barayiparika, abandi basubira mu bujura, bavuga ngo turabona iby'Imana bitoroshye kubera ko insengero zifunzwe, izindi zisenywe, abapasiteri batwisinga inshingano. Niki wabwira abantu bari bubatse ku nsengero, abandi bubatse ku bapasiteri? Ni ubuhe butumwa watanga ku mwenda abo ngabo bamaze gusubira mu byaha? Abo bantu kubakira ku bapasiteri cyangwa no ku nsengero, kuko insengero zarafunzwe, byari biri mu mugambi w'Imana, nta cyatunguye Imana kiriho. Kandi n'uwazifunze nawe yari mu muhamagaro w'Imana, yaciye akajagari, yaciye akavuyo mu nzu y'Imana. Kuko mu nzu y'Imana harimo akavuyo gateye ubwoba, ahubwo abantu yashatse kugira ngo abantu bongere basubire mu murongo. Abo ngabo bagiye kunywa inzoga n'ubundi ntabwo bari baragiye, bari barapfuye kera. Abo ngabo ntabwo ngabo twabakurikirana cyane. Icyo nabwira abantu, buri umwe wese yimenye ku giti cye, asenge ku giti cye, atarebye kuri mugenzi we, ko ntawe uzajyana n'undi. Iyo mugiye imbere y'Imana ikabona ikavugana namwe, ikabaha amakuru, kubera ko nimba ari ikintu kigoye muri iki gihe ni amakuru arahenze kuruta ibindi byose. Mwebwe mubasha kujya muri ubwo butayu, mu ishyamba, mukavugana n'Imana. Niki babwira kuri insengero? Ibabwira ko zizongera zigafungurwa, ibabwira ko igiye ni ayahe makuru Imana ibaha kuri ifungwa y'isengero? Amakuru Imana igihe rero ishaka kugira ngo irebe ko abantu basubira mu murongo, mu gihe abantu batari basubira mu murongo, n'ubundi nta gihe bagumye
bijyanye n'amaturo iyo dusubije agaturo ngo ni munzanire icya 10 n'amaturo mubishyire mu bubiko bwanjye inzu yanjye imwe yo kurya. Iyo turebye hazanga hafata bakeneye guhimbwa kandi sibye no guhimbwa abakeneye gutunga ingo zabo. Yuko usanga umuntu ari mu nzu y'Imana, Imana akeneye umushahara. None nimba Imana itatumye abantu amaturo agahagarikwa ntatangwe, ba bantu bazahembwa gute? Imiryango yabo izabaho. bafata amasuka bajya guhinga, bajya mu biraka, abandi bajya mu bidezi, bajya mu bige n'ubufundi bakora. Ariko ibyo kwaka amaturo babyihorere. None iri jambo rivuga ngo muzane umugabane wa 10 n'amaturo, ni ijambo ryanditswe muri Maraki. Turikuremo turishyire icya 10 kiremewe wagitanga, ariko bitavuze gutanga icya 10 nta tegeko ririmo. Dufite abahanuzi badutse bavuga ngo mufunge ibya 10, ahubwo mubifashisha abakene, mubiha abashonji, yego nimurangiza mujye gutana bisanzwe. Mwene abantu bavuga iki? Abo bahanuzi bavuga ngo amaturo n'ibya 10 babifashisha abakene, ariko nibyo niyo mirimo, kubera yuko imirimo y'abera izibukwa. Niyo mpamvu umutesi w'ikorasi yateye korasi aravuga ngo imirimo y'abera izibukwa imbere y'Imana izibukwa. None se wowe wamupasiteri we, Imana izakwibukira kuki wamukene yavuze ngo gira icyo wamukorera ko nta kintu wamukoreyeho? Kimfubyi nyinshi ziri kurira, mwazi kinyageje abafite ijambo musige murabima ijambo. Mwaza kuvuga kuri izi nkoranyambaga mukavuga mukiyongereraho ibyanyu. Gitura ngo ni nonaha, ngo kugenda ni nonaha. Oya, musengera mukuri no mu mwuka, mukorera mu muhamagara Imana yabahamagayemo. Aho bundi mutawukorera Imana irakarabye, ibakuriye inzira ku murima. Imana irakarabye ibakuruye inzira ku murima. Iby'amaturo n'icya 10 Imana irakarabye. Ariko kandi tugaruke ku maturo n'icya 10. Wowe iyo ugiye mu iteraniro gusenga Imana, nta cya 10 utanga, nta turo utanga, cyangwa sura bitanga? Biterwa nuko naronse ndayatanga. Utanga icya 10 n'amaturo. Icya 10 nico Wa mukene umufashije iki? wamukene iyo afite icyo ku muhanda kimarega. Turi mu butayu, natwe nakubwiye yuko twebwe tukiri hasi, turacari mu butayu. Mu shamba nta miceri ibayo, hibera y'inkeri n'utunyunyu n'amazi. Rero iyo wagize amahirwe ukagera kuri robine ukavoma amazi, uranywaga nta kibazo. None se wajya gufasha umuntu nawe ntacyo wifitiye? Tugaruke ku muhanuzi turi kumwe ajya ni Claudine. Umuntu akubwiye ati ndagushaka hano iwanjye mu rugo kugira ngo ujye unsengera, cyangwa se akakubwira ati ndumva kubera ko nabuze akanya, ubu ngubu ndi bize, ndaguha amafaranga 500, ndaguha amafaranga 100 cyangwa se 100, ungire mu mwiryo shyamba umbwirire Imana ikibazo iki n'iki. Akavuga ati ndaguha amafaranga runaka. Aho ngabo twari tugiye mu biciro, nanjye ntabwo namo ntandukanye n'abandi. Amafaranga atampaga avuye mu bushake bwe n'Imana yamutegetse. Ayo mafaranga ntabwo mbanyashaka. Kuvuga ngo mpereza amafaranga ngo njye kukuzamukira umusozi, hoya ntabwo Imana itanga ibiguzi. Oya rwose nagusengera kuko nsanzwe nsengera abandi, ariko hatavuze ngo hajemo ibihembo. Oya, twebwe ntabwo dukorera ibihembo, dusengera abantu b'Imana. Imana yo mu ijuru yabakoresha abategeka bagira icyo bado bakaduha, ariko bitavuze ngo nitwe twabaforojemo ngo nibaduhe. Oya, twebwe ntabwo dusabira. None se tugaruke ijambo ryayo ngo umukozi wese akwiriye ibihembo by'umurimo akora. Ni gute utashobora kuyafata kandi Imana iciye muri uwo muntu akaguha amafaranga? Ayampaye sawa bivuye mu mugambi w'Imana, ari Imana imutegetse yuko agomba kuyampa nashikira. Hatajemo ibintu byo kuvuga ngo ni ibiguzi. Warashaka gusengerwa, aguhaye amafaranga kugira ngo ujye kumusengera, wabyifata mute? Nakubwiye ngo atavuze ngo ni ibiguzi, ntabwo avuye ibiguzi ho namusengera. Najyayo nta kibazo. Wajya ukamusengera.
Imana y'umugisha. kuko icisha aba bahanuzi reka mbivuga gato icisha abahanuzi nukubwira aho badesipora ngo ohereza amafaranga ngo ugire ku musozi kandi ntageyo. Ubwo Imana niyo mpamvu yarakaye, niyo mpamvu Imana yarakaye ikavuga ngiraje. Na niyo mpamvu uri gusanga n'imihahire yarazamutse cyane, abo bahanuzi nibo batwicishije inzara. Kubera yuko barakaje Imana nayo irarakara. Igihe twageraga iwacu imvura iri kugwa, none ubu nta mvura ntayo, imyaka yasubiye hasi. Kubera uburakari bw'Imana. Abahanuzi bari ubu nibo baduteje akaga. Bakunzi badukurikiye, mukozi w'Imana cyangwa se umuhanuzi w'Uwiteka ashobora avuga ngo abahanuzi bariho bari kuvangavanga nibo bari kuduteza akaga, kandi koko uko bireba sinzi. None ka tugaruke ku matangazo yatanzwe, avuga ko abahanuzi babeshera Imana cyangwa se abo Imana yabatumye itabatumye, abo ngabo bagiye kurikiranwa n'amategeko ya leta. Wowe ubivugaho iki? Ya leta nihaguruke nukuri. Burya rero n'abayobozi bacu batuyoboye nukuri bafite umwuka wera, bafite iyerekwa. Bafite iyerekwa rwose, barakoze nukuri ko Imana narize sanda cyashibira umusaza yaciye akajagari. Akajagari kari katurembeje. Nimba ngo utajanye tura ku rusengero, ngo nimba utajanye ubwitange ngo ntabwo urajya muri korari, ngo baragwa yarakoze Imana imuhumugisha. Urakoze cyane. Tugada ku musozo. Njewe ndasuhuza aba bantu bari muri Amerika no muri Canada na Australia batanze amafaranga yabo ntibabasengera, ariko icyo nshimira Imana nuko Imana ije kubahanagura amarira. Imana ishimwe. Mana y'umugisha, reka tugane ku musozo dusenga Imana, ariko kandi muri uko gusenga reka tukwinginga kugira ngo usenge Imana, usengere mwe n'abantu batandukanye, yaba abo ngabo Imana gutumyeho. Birashoboka ko isengesho ryawe ryatuma ujya kugaruka mu murongo wo gukizwa, kubera ko Imana ishaka ko abantu bakizwa. Kabiri, usengere abantu batari bakizwa, bashobora kubona izi message utambukije, bakumva ko no bakizwa, kugira ngo babashe kujya mu mubare w'abakijijwe. Ahari n'isengesho ryacyo ryamara ngarika tugwa kanyu basengera Imana kare. Bati nsoza nshami uyu mugani uvuga ngo numvaga kaka ari kuducira umugani ngo mwana waje gitonye ngo ntabwo yima. Impamvu abapasitoro nabo bagize akajagari n'ubusambo bakagurinda, bagiraga ngo bamenyekane bazamuke, kandi bujya kumenyekana Imana itabifite mu mugambi ntacyo bimaze ejo urahananduka. Reka twisengere Imana. Mana yacu, Mana y'urukundo, Mana ifite imbaraga n'ubutwari, turagushimye kubw'imbabazi zawe nyinshi. Tukweretse abadesipora nyaguhora ku ngoma Imana, utubwiye yuko uje guhanagura amarira yabo. Ndasenze nyiribihe Bevosanse Dokeriyanse Nevosayini, uzi ukora igitangaza wiyerekane nk'Imana, kubera yuko ushoboye byose. Kandi Bevosanse Dokeriyanse Nevosayini, nsengera buri mwe wese ufite ibibazo, nsengera izi ntama zatanye wongera uzigarure mu murongo, kubera yuko ushoboye byose zirajya nirihabwa icubahiro. Nkweretse abarwayi barwaye, nkweretse imfubyi n'abapfakazi, nkweretse abatagira shinge na rugero, abo bose mbashize mu biganza byawe. Ndasenze nyaguhora ku ngoma Imana, uzi ko ari igitangaza wiyerekane nk'Imana, nzi neza yuko ushoboye byose. Nsengera n'iyi televiziyo yanyakiye ngo uyigize yaguriye izamure, nyaguhora ku ngoma Imana, nzi neza yuko ushoboye byose. Izina ryawe nirihabwa icubahiro. Turasenze mukunzi mwiza, gumye witamura uca inzira aho zitari. Urakoze nyaguhora ku ngoma Imana kuje kubana na buri mwe wese. Nkweretse n'abari abantu bose banze gukizwa batambikirire, wongera ubagarure mu murongo, wongera ubagarure mu murongo, wongera ubagarure mu mwanya umwe, kubera yuko ushoboye byose. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze nyaguhora ku ngoma Imana, urakoze kuri Imana yumva gusenga, kandi urakoze kubyumvisha ku bwa Yesu. Amen. Imana y'umugisha, reka tugusabe utange kontakiti zawe. Hari abantu bakeneye kugirwa inama, hari abantu bakeneye gusengerwa, hari abantu bakeneye kukugezaho ibyifuzo kugira ngo ubizamukane muri ayo mashyamba aho bigikunda. Tanga telefone zawe bazaguhamagare. 0782998211.
subiramo. Ni 0782 8 9 8 2 1 1. Imana iguha umugisha. Amen.